rogni tuyơi mai nó sẽ tan ini kamu boleh camcela ang jes kamu nawas sekenya nak aku sekok ani kok kekok ang sakna play neng rang ni bagi wan namanya nong tu rang baca sama kanya ike hei rang ni bagi yang bebak dia beri ternokan putri kamu ni kakek apa ni dah anh đừng tắt bộ bà đã help hei dara thang một lê đi con này xin đi ai có lo 보노마 이렇게 뒤통수니 너무 고분요 안 올라오기를 벤래 나이 통노다 너라고 개 एकदम 카피 정나이 안 보노마 이렇게 뒤태나이 어 hello nè nó bôi anh đi bà xin nuôi to nhưng mà khẳng định này kha hãy nên nó bắt tao khá sa তাই তামো বিনবা সমাজ সেবাতা 어 bữa lại tôi lại đến nông soma seba 제프로 만자고 번호 나이니에는 뭐하스 attitude 푸노 아건 슬랄레 부디브 살아나이 더 하? wahai kadang nak samuro 네 야코 나라 응야코 그나데 angin kerja borongnya sama kanya robo rang ruinnya cewek saya kipilin nana borja orang jangan kah nana isi jangan punya renaya angin kah metai ini saman ang silam sungguh kaselang kamu nih bagai orang nih kesana asal kaget banget borno shoot kena sekang anu shoot kaji hai kena borno putri manglak hei sangla nunggu mana kah 나무 가 바보 가 나무 가 Nyoma kaptori baru kiri marna naik deber sama ni ungkar doya nengani poja no horna go shikhe ang duri borok ba o kok no go shi hey nega aye jai boro rogni tuyơi mai nó sẽ tan ini kamu boleh camcela ang jes kamu nawas sekenya nak aku sekok ani kok kekok ang sakna play neng rang ni bagi wan namanya nong tu rang baca sama kanya ike hei rang ni bagi yang bebak dia beri ternokan putri kamu ni kakek apa ni dah anh đừng tắt bộ bà đã help hei dara thang một lê đi con này xin đi ai có lo 보노마 이렇게 뒤통수니 너무 고분요 안 올라오기를 벤래 나이 통노다 너라고 개 एकदम 카피 정나이 안 보노마 이렇게 뒤태나이 어 hello nè nó bôi anh đi bà xin nuôi to nhưng mà khẳng định này kha hãy nên nó bắt tao khá sa তাই তামো বিনবা সমাজ সেবাতা 어 bữa lại tôi lại đến nông soma seba 제프로 만자고 번호 나이니에는 뭐하스 attitude 푸노 아건 슬랄레 부디브 살아나이 더 하?
Haing hadong na sa muro. Iya ko, dara. Ngya ko. Kanade. Ang ngka jeborong na samkhanyar wo. Rang ruine tevse kiplit na na borja. Orangja. Jeung ngka nanaisi. Jeung punyar na ya. Ang ngka metai ni saman. Ang silam songo. Kasalan kamu ni bagai. Wong ni kesara asok rak kebatai. বর্ণ সুট খেনে সেকাং আনো সুট খাইতি হায়কে নং বর্ণ বুথরে মাংলাক Hei sangla, nembak balik ka. Tamu kha babu kha, tamu kha. Khulumkha rangcha khani joto chini khapangni takhoktai buhuk songno ang norni login Nelson Derma chini khorangbai loa jijak chini o exclusive talk show nok jotonon khabai khobai lamsago tini taklai bisini ingai chini puilani talk show omono tini ni salon ngai tai chumai baksa haino ti prasa haseni belaino music tai film ni haporo belai mungnang belaino sini mungka hamanjak o bahai borok baising tini o panda khanyan ba thangi tongo ang nong no lamsoknai bongni nongni buskango bongno khorsa tai tini ni chini o talk show ongkha buskango je kaisa film kok borok toke nei je ongkhori tongmani a toke ni mungkha Triple S angi mano moching kaisa South Indian movie ni inspired angi o title of tuimang khana je similarities RRR ni sungnukmani nga o SSS ni full form gangkai satlang Saichung sak nei ching saimanka ching trailer bu nugwin mangkha chini hati basa sakang rogo bahaino belai trailer na chotok omhai trailer ching kobongma buskang salogo ching movie nugwi mangkha film nugwi mangkha toke nugwi mangkha but taklai bisini o SSS ni o trailer ni bisingtin ching saimon o movie busuk joratei busuk hard work khaine o movie khaijak mani yo phadi ching poilena lamsoknai o film ni director ngai ani logyo ani samotongo bong gangkai Stephen Deborma bo omu o film ni SS ni director ang bono pula lamsok nai gai o bakina chung Simon ka chung o SSS ni movie ni leading actor botai ke boya chini joto ni favorite bisi kedungma jora romoi obrok ni film industry o botongoi tongo botai ke boya chini da Monos Deborma chung bono bhani pula lamsok nai sarika hamjo tono no gai o film bai ni hanyo tai kaisa kerengjak bo bahaino belaino Sinmung kahamanjak sini favorite music ni hafaro botai ke buya chini da Milton bonjoton sini o fighting ke sengbono pula lamsok lain awun pore tai chini o film ni related je crew members tongo chini je main type khoroksa person dongho bongkha SSS film ni producer cheng Opu Deborma da Opu Deborma no seng lamsok lai hini Khulumka. tai abuni logi o movie ni engai mosala da hanai Belaino nangkukmani character joto film sungnogoi mano khoroksa bo character belaino mosla hanjago tai nangkukmani a mosla tinichin logi phaisa pojao bong movie ni ngai jeng takhuk Amit Deor mono bham lamsongnai ge phaidi puilano sing o panan bhag thanglaiane ang director no bakhang puila thangranai sumung tubui SSS bahake o title no mane bahake decision nakha o title no o movie ni o token title na SSS ni bahai kenor konsung fine o title rekha Pulo hambarnai chini khorang tai tini sono je interview nanai takung Nelson no tai rangchak hani jotonai tongnai tongkosong lukosong no lamsogo engkai singoro SSS ni sajlang saisung sak
अब मुं एक्चुअली माने आंबो साइमिया ट्रिपल एस होनगोन होनो पुलिया इनको जागा बिनि जे कैरेक्टर जे स्टोरी लाइन इनका बहुत जागाव माने साइचुनो बिसि बा फर्स्ट क्लास दंगता इनका तो जों फिल्म पुरानो खाखो साइमानाय आं दासो डिटेल थालिया इनका फिल्म नि मुं ताब नायनो बुङा जागा आं सातलांनाय रखा इनके फिल्म गोबां मा सैका 15-20 ता हायसिगोना आं बमरनाय का कासा फायका सातलां साइसं साख नंका बेले बुमुं लगै थांगो आबो इनका बुमुं लगै थांगो हंगा किसा शॉर्ट करेसिनो इनका शॉर्ट का नाय वान सुबे नाय बा ट्रिपल एस फायो इनका अरे अब साउथ इंडियन नि आरा हैंग तो हबला इनका चलो अमो कासा बुई वान सुना मतो न ट्रिपल एस नि रेखांके इनका आमाइकनो मुं नारजाखा हाइतेको औ ओंखाय ता कैसे सुंमुं जों ताइबो थांलायनो अफ फिल्मनि बिसिं फैनो हायनो आं पहिलानो सोंनामो सोंनाय चिनि मिउजिक डाइरेक्टर दङ र सासलां साइजुं साक अफ फिल्मनि बिखाक्तेनि बुसुदरतै अब तङ याक तङ जे मिउजिकनि डाइरेक्शन बाहाय जुबसुदरतै कयटा अफ फिल्म सं रक तङ पहिलानो हामबाया फारो चिनि खरां चैनल न ताइ चिनो जागा हस्टिं खालाय तंनाय नेलसन ननबो अरो रिजामं टोटल तंगो जों तांनै अंके कायसा अंका टाइटल सं तंगो ताइ कायसा रोमांटिक सं तंगो डुएट के आरो रिजाबनाय दिनि मानिक मेलो फिमेलो अंके बिपाशा अब रोमांटिक सं डुएट अंके ताइ तां सा तंगो टाइटल सं गावां सानबाय थांनो रिजाबो अंके आरोनि एभरिथिं जे सोनामजाक मानि रक लिरिक्स रक कताई जे रिजामुंनि जे ट्यून म्यूजिक कंपोजिशन अब रक बां सागबाय थांनो खलायबाय खा अ जागाव किसा आं सानानि मुसुं मानि हेंका के ट्रिपल एस बुमुं अब जों बुखुगो बेलायनो दातेनो फायो अब बायसाबो खां नायखांके बेलायनो लायो ट्रिपल एस बा यूनिक बुमुं कक बरक बाइके सुक्रुप खांके बो सासलां साइजुं साक फिया ट्रिपल एस न तुयै आन थानि पुइला मनोज बो कोबा औजागानि हिरो बा गे प्रोड्यूसर तंगो चिनि अपु बरो खरंनि आन थानि फायै आनो अपुनो प्रपोजल द फायो जे आता जों कायसा तके सोनामनानि थाङै तंगो के तके आं बुं सोंगा तामो के ट्रिपल एस नि सावानो ट्रिपल एस होन सागा ट्रिपल एस तामाबो ट्रिपल एस के आनो पुइला सासो साया ट्रिपल एस के आं साका तामो ट्रिपल एस के आबोनो सानाय फिया कायसा नि थानि अबनो गुड न्यूज अ फिल्म नि म्यूजिक नों मारबाय के बुप्ति हाय सिनेमा बुप्ति हाय स्टोरी आं तो मुसाव साइमिया के द रुवान ता ककरै के स्टोरी साबो सिक्या सुंका स्टोरी स्टीफेन सिक्या दो बेले काहाम कक स्टीफेन सियो कांगा तो काहाम न सैनाय गोबांमा बिनि फिल्म रक नायजाकां बेलायनो हामजागो कक बरक तकेवो डाइरेक्टर जों गोबांमा डाइरेक्टर दंगो त्रिपुरा जगन काहाम ओभारअल का आबुन बिसिंगो अपकमिंग जूनियर रक नि बिसिंगो फिल्म नि बागै हिंकांके बिनि स्क्रिप्ट र किसा जुदानो बो खलायो आबां नुकजाक आबुन सकां रकबो नुकजाक आबुन सकां चाइटक नुखा फर्स्ट क्लास ओंखा आं वान सुका अबो आपुरलां म्यूजिक रिया के अ अपॉर्चुनिटीज आनो रखा बरक डाइरेक्टर प्रोड्यूसर हिरो रक बरक पालखे डिस्कशन खालायलायनो आनो चूज खायखाना ताइबो तो म्यूजिक रनाय ताबुक अंखर बायखा सराय रक दंगो काहाम म्यूजिक कंपोजर रक के कायसा क्रिटिकल पॉइंट फाइसक फायका आबो नाका मनोज आनो सादार टाइटल सॉन्ग बो ट्रिपल एस नि टाइटल सॉन्ग मा सनामनाय टाइटल सॉन्ग तो एक्चुअली जों ना बाक्सा फिल्म टाइटल सॉन्ग नांगया करो टाइटल सॉन्ग नांनाय हिनसाव ताम टाइटल सॉन्ग ट्रिपल एस ताम के ट्रिपल एस हनिबा बाहायके टाइटल माने लिरिक्स हैनानै अब बेलायके रोमांटिक म्यूजिक रोमांटिक सॉन्ग न चैलेंजिंग रोमांटिक सॉन्ग नि लिरिक्स हैतगो
হামজাং মুংরংনো তুই কারণ আবো হামজাং মুংরংনো जों অলওয়েজ নুনুগু রেফারেন্স মানেই থাঙ্গো আসাই ফাংসানি নাং রোমান্টিক সং खोनावैनो তরখা আকখা তাইবো आं अनलाइनो बो ताबुक बाय 30 years का म्यूजिक जार्नी बो long years 30 years माने बेलाय लोगों के आनी एक्सपीरियंस तां गोबां मा टाइटल सॉन्ग तुय सैया ट्रिपल एस नो तुय बा बाहायके सैनाय आव कायसा आनी बेलाय क्रिटिकल मानां तामके सैनाय टाइटल सॉन्ग नो कां मोनो सुंगा एटलिस्ट नोंगानो हिंस रदिता फिल्म स्टोरी बानो साया उलो बान सागां सागा फिल्म स्टोरी सायांगला आं टाइटल सॉन्ग सैमांगला नोंगानो हिंस ना नांनायबला टाइटल सॉन्ग मीन्स तामोबा कायसा फिल्म नि बेबा कैरेक्टर्स ओ कैरेक्टर ओ टाइटल नो गोरोंजाक जों ट्रिपल एस साजलां साइजुं साक मीन्स तामोमा ओंखाय ओ जागाव बो साइजुं साक कायसानो आवबाय सिजाक थांगो तै बाकी जे तंनाबो तो मूवी नायखांकेनो सराय साइमान नाय ऑडियंस रक ओंखाय आनी थानी अबनो कायसा चैलेंजिंग फायका जे ट्रिपल एस नो तुई तो टाइटल सॉन्ग सोनामनानि बेलाय कुतुको काबो ताइ खरकसानो बुइनुरक साइमे आं बुइनिया फाव क्लाखे तामजान सैखामु कां मनुज नो सागा मनुज नोंगानो बिनि कैरेक्टरानो किसा एक्सप्लेन खलायदि बोमति हाई कैरेक्टर ओंखाय बानो कैरेक्टर साका जे हाई कैरेक्टर बनि सो आं कायसा आइडिया मान थांकाता ओंखाय ओ जागा टाइटल सॉन्ग ओ कायसा नरक खनाके नोगान ऑलरेडी टाइटल सॉन्ग तो रिलीज जागना नुक जागना एनर्जेटिक ना इ एनर्जेटिक सॉन्ग ओंखाय अरो आं गोबां मानि एक्सपीरियंस जोंहा दो कायसा आं कांके टाइटल सॉन्ग नायदि नों ए टू जेड हा ए टू जेड ससै टिप एस माने अ एस नो तुई मां आनी एक्सप्लेन खलायजाक फार्स्ट टू लास्ट अ लिरिक्स नि स्टाइल से हाय जे साजलां साइजुं सा बतामो बिनि कैरेक्टर जों लिरिक्स नो लाइन बत्रां के जों जुदि परि खांगे जों साइमान थांगो आ साजलां साइजुं सा बो कैरेक्टर नि हाय ताइको ओके सैका सैमान इयागुलो सुतो सैका ताक रसा मुंगले बाहायनाय कंपोज बाहायगे खालायनाय आबो बो बेलाय के वान सुक जाखा वान सुक मां नो ताल सारक नांखा ओके पुइला कंपोजिशन अब हाय तंमानिया तेकिसा उनको तंमानि तेकिसा लेजी ता लोका कंपोज अबनो चेंज कर स्टूडियो हाबै आं बनो ताइसा स्ट्रक्चर चेंज खलायो या कोय बिनि जे टोन वोकल टोन आनी रोजामुंगबो आं रोजाबो हनि बाक्सा साइसिमांगला ओके टोटली अ फिल्म माने अ रोजामुं कान खरकसा बरक बेलाय उनको ताम हनाय बनो एग्रेसिव मोमेंट तो तंगो बा बिनि कैरेक्टर एग्रेसिव कैरेक्टर अ बागै आनी खरां नो बां एग्रेसिव नो मा खलायखाता जे रोमांटिक सॉन्ग नो तै आसक बिसि रोमै रसाबै फाइमानि ताबो अमा हाय मोमेंट सपायके जे आं एग्रेसिव मोड मा रसाबनाय ओ वोकल टोन बाहायके बुसु जर्टे नि प्रेक्टिसिंग नं नांखा तामखब नों अ सॉन्ग नो तोय मांखा अब आं डाबिंग खलायपुरो तंग मनुस तंगो ओंखाय चिनि प्रोड्यूसर बो तंगो एक्चुअली खरांगो बेलाय प्रेसार माने मार खाव जागाबो कारण ताइ हिसाबो मेलोडी बो हंकांगो जों खरांनो सॉफ्ट खलाय तंगो हाई पिच थांकांगो द हाई पिच बो जों ऑलवेज रोजाबै लय जों आबनो मेलोडी तो बुथगो बट एग्रेसिव वोकल बाय ओंखाय अब एक्चुअली जस्ट लाइक जों चिनरो तो आ ट्रेन ताबुक करिखा आगिरको किसामिसा बाक्सा बैंड फाइका हेवी मेटल नि मेटालिक सॉन्ग आं मेटालिक नि आ मेंटालिटी न किसा ओ जागाव आं एड मा खलायका ता किसा इका अबनो ता अ टेक्निक रकनो किसा यूज मा खलायका ता अनि केसं यां चिनी अ फिल्म SSS ni actor chini take boya da monus be kok salai na darano pulen sangna mo songnai ko o movie tai omon sakangni je kubmo movie khai phai kya handi album sok bo khai kya ab highlight sangjak jorao je movie khaimani bai SSS saslang saijung sak o movie khaiman busuk joro tei different tai lokorok tangi o film no nainani nangnai aw tiya sai khna regadi SSS ni je character bo एकदम ताम साना तब
खरकसा फेमिलियाव बिनि मा फाकरै इंगो उचराय माने दादर पडुं थाङो हाइमेलानो थाङो किन्तु आगिनि बे जे खेमिनि ओ जे कैरेक्टर ब्ले के ताम थानाय टाफ हेंजोगवां गाबोर सिगां आं तिसा आं सावन कायसा दादनि नु बबारो डाइरेक्शन का कुजु हाजी कमबाय ताव ट्रिपल एस एकदम माने आंनि लाइफआव जे फिल्म खेमिनि कुजु हाजी कमबाय अटप ट्रिपल एस कैरेक्टर एकदम माने ताम थानाय डिफिकल्ट अमनो रोल खाय थांनो ताको के आं 80-90% आं जे डाइरेक्शन रखा स्टीफेन आंबो सेरखम तो दुक एक्टिंग खायगा जों नगै मानो दारा नबो बिसिकदों मारो मै औ हाफारो दंमानि म्यूजिक ताई औ कवर इंडस्ट्री वो नगै मानो कुमा रोमांटिक मूवीज बा इमोशनल बा हाई मेलोडियस टॉपिक रगनो तैमां ननि बो जों बिसि कैरेक्टर नगमानि ओंखाय ओ जों एसएसएस नि ट्रेलर नि बिसुं टिप नगै मानखा निनि कैरेक्टर नायने खेंके बेलाय राउडी टाइप एकदम नायके खनामानि रूमर्स अब सस्पेंस अंगी मानो ओ मूवी नि अंगै खनामानि कैरेक्टर किसा विलेन नि कैरेक्टर बतंगो ताई हीरो नि कैरेक्टर बतंगो औ नु तै किसिसा लोकरनो साइमान खबा आल तै कहे सुमुं तंनाय दिनिनि ओ एक्सक्लूसिव टॉक शो खरकसा बरक ग्लैमर को मूवी दं आ ग्लैमर दिन तांनि सकपाया आबो नु बुसि थांगाना ओ मूवी नि लीड एक्ट्रेस बुखक सेलिना मलसय सेविका मलसय बो तिनी ओ टॉक शो फाइ सकपाया आबो नु कारण बो साइखना दि ताई ओ मूवी नि सेविका बिनि किसा साखायमाङै तिनी बर सकै मालिया नेके बो सकबै कामो तेमताम कुशन जे मूवी नि जे कैरेक्टर राउडी लुक्स तंमनि ताई और विलेन ताई हीरो नि कैरेक्टर सिजागि तंगो अबनो तै के साइखना दि खरकसा एक्टर न थानानै पदर पद कैरेक्टर खायनो बनांगो आगे तो रोमांटिक एज ए फिल्म लोगो खायफिका रोमांटिक हीरो नै फिया और के तिक्सा जुदा हाय आं कैरेक्टर ना हाकाता आमते बसक चैलेंजिंग खा बाहाय बसक ताम संता कैसे दारानि सं फिल्म नगै मानो जे गैस सिलिंडर न तैसि बो जे जिम खाइ तंग मरक अब हाय कैरेक्टर बसंनि नगै मानखा जे चिनि मांखलिवा अंगै ओम हागेना तिन ओ एसएस नि फिल्म ते बस जरते साक्थारि मा खायका ताम डिफिकल्ट टफ उनखानि नियाव जा डिफिकल्ट टाइप अंगे सबसे अनि फाइटिंग ओ एक्शन होता एक्शन कारण आ समयो बेलायके सातुं अंगे जों जे जगह फाइटिंग शूट खायका आ जगह अंगाय कासे गुडाउन अंगारो न बारो बिसि हाबिया फैन दंगो सॉरी फैन क्रीना फैन क्री अंगे गुडाउन को जाम मुंगि दंगो आ जरगो नों खासिदि आ अनेक बार टेकनाव ओके लेंग्रु माथांगो अंगे उ समयो क्लाब मा क्लायो आबोना ब्लैक तामुखा हायबनो एज ए तम थानाय हीरो खायना लाङो खायके आइसि अब रिजल्ट नगुइ बुतंगो ट्रेल इन बिसिंतै ताइसं खा खाय ओ मूवी बेलायनो सुपर डुपर हिट इंनाय बस कांगो जारा मूवी खाय फायमन साइ किसे यूनिक ngै मानो ngै ओ फिल्म नि रिलेशन तिनि संताय खरकसा सिनि गेस बै फाइ कक्स खालायनो बंगै ओ मूवी नि प्रोड्यूसर जों बबे कक्स खालायने दा न संना मुसंगो एसएसएस मूवी न नों तामु वान सुगै नों ओ फिल्म न प्रोड्यूस खायका बा नों तामु नुहुरका इ ओ मूवी न आं साजाका स्क्रिप्ट खनामानि परेदा नों प्रोड्यूस खायका ना नों टाइटल खनावैदा नों ओ फिल्म न प्रोड्यूस खायका के साइखना गे को ताबक मनोज जे ओ फिल्म नि हिरो बहानि बायलोकालनि बन्धु दो एकदम उनको फ्रेंड जों एकदम तिरिन सिमिया जों ओ 20 बोसोरनि सिगां न माने बबा एकदम एकदम के बत ओ लाइन दंगो फिल्म नि लाइन गाङानि लाइन दंगो आलादा बिजनेस होता के फ्रेंड्स हाबता कासेन को दंगो स्क्रिप्ट दंगो खनाय नायना दानो बति रंजाक के सागा ठीक আছে खनाय नायनो नि स्क्रिप्ट गाय खनाय नायखा स्टोरी पा स्क्रिप्ट जायो गाय खनाय नायखा गां ताजाखा बोलते गाय आनि बाबा आन फादार गाय तिनावनो उपस्थित दंमालिया किसा बिन साखामे ना
Ani baba kai Bin Deburma. Filmni producer, angkai co-producer. Film nunggu man kah Bin character botong aw. Angkai baba no sai kan Bin Raja Mandi saratang aku step nani ya beli. Angkai baba no sai kata baba je hai. Go nung story kisah kena nanya dah. Angkai saka baba dok kena nanya ta. Ke bobo to film lo khajak amun sangat kuat tu film lo tong ai cikon lu lo tong tak bobo interest tong mana online nota. Angkai kena raka, salah kah, ठीक है चलो, done. Andi kai jangan lagi kata. Gay, tapi kaisa sumung gang, offer no tu ini, besar zorat expenses thangkana, ni wan sukman. Tom not, rang ni semua. Cost besar zorat thangkan, tapi location ro, besar kau itu jaga thangkan. Location to Cina ro local na kaya. Up to yang Udaipur zorat thangka, gay yang Sara town Agartala, gay yang Tripura hasni fataro berata yang kaya ekta cini je romantic gan to mani amo Meghalaya Cherrapunji thangai mana sanamjak kata aro thangai go khaijaka kata badbai ka local no sing of film ni haino tai khoroksa character by kerengjak bong kangkai takhok Amit Deburma bong kangkai bini character belani important movie o chengnogai mana emotional tongo ba terrific rough and tough ba high action movie tongo bong kangkai o khoroksa o movie ni lead comedian ni mano ga takhong lam sogo tai ni role rong no tei ni character no tei o movie no shoot khaiten nang busu joti enjoy khage abrong ti ge saikna di Pileno sini o talk show nai tongnai sini Tripura ni joto lukurung no ani khane hamsama tai khulmung yakhoro tai sini khorang ni joto team rong no bo ani khane hamsama tai chiba yakhoro o film no tu yang to je shooting चालू खाइबन सिमिनो माने खूब वाना जाक ताई नार्भास वंजाक माने बिंती खाइने ना फिल्म न तई माने खूब वाना जाक कंगमा सिमी आर आर्टिस्ट बो दङ बं बिसिङो काइसान फार्स्ट फिल्म कटाल एक्टिंग खाइने थांगा माने किरिमा हाइगिं खांपुल्या अमासि अंकताय अबनो अ फिल्म न तई आनो जे ऑफर खाइना सिनी director Stephen bo angkata isini da manus bo bano mo bor khornino offer khaibe kya angka ngabun pore saga o film to yang bahai khainai yang mane acting rok mangla kom hai wan sungmenta angka tawana di sung subanai nang suluni ni acting no sing khaidi ni borok saga da jeng trailer ni bising tip nogui mangka haino kaisa malkhung bele hamya Malkung Citrama nanya kebu agi bisi kedema zora romoi haino kutha not tolawo traktor hamya kalaja khai nanya ke traktor kesam bokhok kere bokhokun kere awu dige sai o concept bahagi phaikya director fan masing sinai ba general question nong thani o malkhung puru mangkha babun custom khai mas nam kha kono kaisa mechanical ni ba abo je malik je truck malik kono engineer bono engineer so ni mano bono bono sa farmer parani no ang tarang layo gangke ang bono saga no goda kaisa chasing sing tong chasing sing ke actress no mari gangke obona ang kisah jomogri khaisino mana asal laite sekna ata buiton tai rok bai kono poro verify gule engka kisah creative khalaisino engka ang bono apur buddi sanota yang ro maharok maka ba komo harga nang tawana dei tongo kaisa engka barno bong parani no ano ko talang thangka no engka talang thangka engka ang nukha nugun ang impression thangka direct ang pulia nukfra a vehicle working condition oda working condition kaisa mas sengal sina je nungo motinga to bela hamia Nelson actually oro kaisa ang mane kaisa no mane sina mane of film no kubang ma sequence tongo ang sakbai thangbo script suyo ani bo script tongo kana o jaga bo kaisa ketal kaisa mane no sung film mo obono naina ni musungko kaisa juda film asayo a film juda ke script ungo juda sequence namjago juda concept ungo
or freeze ni kaisa concept to ice box comedy ice box ha ice box no mane ice box no to yi comedy khlaina ni abo concept kisa juda age ang kaisa nukha abo gobindo ni ngana aro kaisa nukha pia ko borok hai movie rogo ma ase unique concept Stephen no ang belai credit maro belai salute abo bini je entry bo comedian ni je chino jaga tako comedy bini bo entry bo abo bai no abo boro movie nai khanke audience rok nuk nai belai unique concept pula sijai gya do ulo se sai ma do abo rok tai ko tai kai se abo haino ni tak je gari totoy kisa bathang bagang sana bo saudara anti nangnai an bokro to tori bo anti nangnai am tang se ne khai le gai gai bon nangnai mana nangnai no ang bo arrange khayu ab nung ice box ro ma arrange khanya ro busuka oma real ice actual ice ice no nugu semon nai mane film sing khlai layo sing creative tu wi maya hangang ka sing upgrade khaya hang ka film no mane joto sombhob tai to go sing hangke ang makwai ka sisi producer belai hambai prime nani kok khibia ang appreciate ba khayo ngke ang oba hinango ang ro ma sin khanya ngka borok prime no khaisigi phaiba ni bagai aro ang tajo kota ar film ni related ke sumung ngkai o film khaimani tal busuk nangkha ba bisi busuk nangkha tai location bumtai location thangka ba kebeng mung hai busuk struggle phagya kono sing nugi man tripani recent weather bo belai no difference anytime wire bo sarung tungi thang ngai busuk struggle tong o movie khaitani ke sai kha sing film khaima to ek bosor kitsa laika tan ngai kabuma condition tong bagai problem tong bagai sing kisa late kin kha nga film to gan dok to no khna silong rogo thang semaro ngangkai tai bad bai ke to joto no tripon khayo aso local logon bisi khayo ta ngangkai problem te struggle hangko abono ang to 4-5 ta unko tani nai an thani poza tabo story sima jaga kaise poza camera khaima jaga kaise poza ang camera ma khayo angka direction doma jaga poza camera be bere direction doma ni angka editing go poza dubbing go poza angka o jaga ro ko ma challenging khayo ta mane sachung ya kaise na bo challenging nai tangai hangka ka boni ji sia bo story 사슬랑 사중 사포. 사중 사카이자. mana 이제 사몽 abo coincident mane amu baik ta mili tangka baik ni bung bo salang sagung sak taba ango samung ma khaima 사중 사카이자 사몽 마타. engke oma hai je condition abayo mane sagung samung khainani abo kintu mane azugoi comment na to klaino do azugoi comment sinen to klaino phiaba o samono khaine pedi 4-5 ta ni samono nung khaine pedi tarpore sai mana ma hai jani tong ani kaise belai kodor sumung tongai amuno korokso borok nugui mono kaise profession ang lyricist tai korokso profession tongo ang script writer as a director as a script writer script bahake sikan nang ba story no bahake abu khlaika o story film ni story nang bahake tu man ka ani try to film pai mani ya gulo ko damon zubai no ke ban kaise offer khaika nang kisa phaima la phegedi buskan kaise project khelen ke dara boma hai bang kan phaigara dan ro kang aphubo bindo phaikyang phaima pore producer tongo ne kaise film khelen nang story ni concept mane bindo sinya time ro kori maybe ngang ka bano saka ngang ke ang to script busiyo ba amun bote se request khaika ang no concept sagon nge bano concept saka salsa pura nge hai nge nanga jaga upgrade khaim to khadi ninde ba nge o je main team nge boje samana ba haita aba ni ma sikata nge script bo samana ya golo ang sika sithani ang preno 4-5 ma sananga script sinya ba hailang ga onek wan sugi masiyo nge 4 mas haruna nge shooting almost 40 tongka haipan jang last digin kisa pari mia hu manabo shooting pa theke joro sungto shooting sabta kaisa lagatar khayable nge time ma purgate kisa badbagi nang abono fill up khari rata o bhai rota
script saithani po to sentau emotional script saya thang ke bastori sing thang kes nang a character ma habui thangu ha ke se feel fainai ngai comedy ni kok san thang ko bahai no ba ga script saithani bumta hai concept faina ang comedy ni script sipro ke al te ke se bono zorama nai bini comedian ni role bumta hai or za character bumta hai role bahai al ke sai bini comedy script sipro ang ken nem khana na haya bini bono mang na harishiyo bono nugo ta bono nugo ta bono nugo ta bono nugo shiyo mane nugo mokolo bono nugo to mane script sikang kam tika mas yo tabu dara phuna jaga nayo gle bini structure bini character bono bo imagination ma khayo bore phung thong comedian phung thong just phung tabu gan singya ro boro bo boni ba bin boro siyo bo jaga singya bo ma ke sinai aro romantic gana bom tika boro sai mana bo se mang bom tika siyo ka bini sipro kang ka bono mang san nugo jonga gang to bo no ma be berai bla ke ber khang ka bono nai nai ang focus ka khai nai ni hai khai ka sik zaon hai ka sai ka zaon gang ke o jaga ko bo ka se don don comedian ta কিন্তু বড় জায়গাও একদম মারছে একদম মানে তিনর খালি আপনি কি রিজারিং খালি আসনি সেবিগা একলেট বড় জরি দি তোমা বা আঙা জায়গায় কি রিজারিং ফাইলে নাই মা তং দিনি হাগে হাগে দিনমো মালাং খামো মালাং খামো অত ফিনিশিং দে যাই হোক কাঙ্কে বিনি অবা হইনো মানে আ জায়গা কমেডি ব অনেক মানে ফার্স্ট টাইম হনো ব অনেক হারবা খাইকে হাইছে মানে অনেক বিনি যে তখন 100 নরখা গে যারা লোকরক আবো হল ফাইনাই বেকে সাইমেন জিনাই হে দিবা গে নিজি নিজি সংমানি জামন তাবো নিজি সাইমিয়া বুইছে টেস্ট সাইমানাইবো ইয়াবা হাইতা गे तैकेसा फिल्म नि रिलेटेड फैनो जों ककब्रक म्यूजिक बा ककब्रक फिल्म नि इंगै जों आं जनरल क्वेश्चन दंनाय जेकुनु आन्सार इमानो जों आगि रगो गोजाम फिल्म रग नाइथां सिनेमा नाइथां के नेशनल अवार्ड नि मानजाक मूवी रग दंगो हन्दि गोगमा लांमानि हादुक बा आमाय आबुन सकांनि जे फर्स्ट फिल्म दंमानि रग नेशनल अवार्ड मानजाक दं रेकगनाइज जिनि गोगमा एक्टर रग दं माथिया आमाय मूवी ओंखाय अ मूवी न जों एक्सपेक्ट खायमान आ लेवल नि मूवी बा तामनि बागै ककब्रक फिल्म इंडस्ट्री ओ ताम लेक दंगै जों आ लेवल थांनायनि दंखा बा ताम केबुं मुं दं जों मुं दंयै मानो डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट थाखाबो मुंहाजों सपोर्ट दंना नांगौ बा गोबां अर्गेनाइजेशन बिसिंति फानो अबनतै फिल्म ने बाहाके सपोर्ट खाय बाहाके बसकांनि जराव कुचु कारित लांमानो अबनतै नि नाहर मुं बाहाय दारा सायखना actually ani experience no ti ang sanani abong kangke rondi ango 30 বছর ওই yang yang pano 20-25 ta cinema samukhay kotor cinema umkhaya folk tales rok je pangma rok paikha university ni project khlaika te ni ADC ni TTA ADC ni project bo khaijak tai যে পাবলিক প্রডিউসার যে তমান বরনি বো খাইছা আনি এক্সপেরিয়েন্স আং কাইসানো আর জাগা নুকজাগো চিনি ক বরক ফিল্ম যে সুনামজাত মানি তাবুকসা যে ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড মান খা আর অ্যাওয়ার্ড মান মানি ম্যাক্সিমাম ন স্টোরি লাইন ও মান আং যে নুক মানি তা নং লাংমানি হাদুক খন্দি লাংমানি হাদুক তো চিনি Tripurano base Tiprasarapno base khlai kaisa story concept sanamjak mani ajorabo zakano tuyui education no tuyui chini kamiam sorogo eba chini dof habo bo hai wan sukmung ajorabo ar related ta kaisa yarang ni je movie kaisa yarang to bisi kolok mani yagulo songkho yarang ya pula mathia songkho mathia actually mathia ni concept boroni phai ang abobo ang nukjak ang pai thanga jagao involve botongo actually mathiani puila concept phaimani hingkangke chini borom ganan ruhide borma director langmani haduk bini sunamjak suijak sekal hani kaisa drama to singa drama o ang niji sakbai thanang involve to tangi hingkangke chini habo drama no phunuknani bagui जों borokno tubunani thangtani जोंहा जागाव sakbai thang involve ma tongkha through orchestra music ni bisingte ajorawo drama ngo sekal drama wo mane mathiawo tangi da joyonto ajagawo lead actor
abon se sekang o je drama jeng near about 50-60 show khalaika ko Tripura ganang apuru no a je sekal ni je hero tongmani drama ni arobo chini dajoyen tono ga mathia khalaipuru azarabo obviously abon bagani naja khanang kha khayo ko mathia azaga na kha ko mathia je award man mani abo to chini kaisa belai borong kotor pulendo manu azoran belai tabung kha azora bo ketala puru ketal ga অবশ্য কখন কাঙ্কে যে মাথিয়া তাঙ্গই মান খা তাঙ্গই রেজা খাং আঙ্গা আঙ্গা জায়গা কুইশন এরাইজ খাইনে মুসুলিয়া বাট মান খা অবশ্য কক কতর খা যে আবো মান মানি एक्चुअली जों जे जों बचिनि उनको इंग्लिश मूवी रगो नुगो हरर फिल्म नुगो हायदा ओंके हिंदी रगो हरर फिल्म नुगो बट अबो हाय मेंटालिटी तुयै कायसा सोसाइटी तंग तंगो concept superstition abono tuyi je stories na moi je highlight khlai mani abo high society tabuk bo ha sakaw tongkhu asuk mane India high educated country wo ha asuk ungko ta mane bono biggest of the biggest population tui tong nai tabuk to aba high jaga rogo Tripura high kaisa state o upti high dopha tongo a superstition tui tong nai tabuk bo kuthang tongkho abo subono award nani bound khai nke national award phanung thung eba international award phanung thung Oscar phanung thung abo man nani bagai bon story concept bo abo hainoi nani na do nke tabuk chini o film no tu yang saban no Triple S no tu nyo sanai jehetu chung Triple S ni o jaga chung tu si chini talk show ke Triple S no ang award ma da man no ma yang abulang sana ni thanya award man thung bo hiya ta man thung bo ni hiya but kaisa kok sana mu songo film development ni bagai chung kubang ma chini chai tong mu chini struggle tabuk sakphan chung thagya जों बर' बलिउड हाइबां मा नायबा जों टलिउड हाइबुं माया ओंका जों तामिलनि प्रोडक्शन हाइबो ओइ माया बाट चिनि चाइतंग ताबुं बतंग तंग चिनि जानि थाइया ख जों स्टेप बाय स्टेप आं सानाय सराय अ मुभि वो तै कायसा स्टेप जों यापरि सेका फिल्म प्रोडक्शन आबन सैसो कां उको कयेक दिन आगे कायसा रिलिज जै थांका जतन नुखा tabuk of cinema bo bujotono naithung naithangkase saimanai of film by जों tamo step advance sosun phaika or kubang ma advance phaika so sound o advance dialogue bo advance kha direction o advance kha shot division camera cinematography kubang ma jaga no music bo जों tai kicha advance kha chini one song mung bo जों obono nayo जों बुसखांगो गुबुनि जे प्रोडक्शन द फादार प्रोडक्शन कतर जे खलाय दंनाय बर' खायबो जों खलाय नानि चिन आबो चाइतुम फिया चिनो चाइतुम न जों सक्सेस खलायनानि साबले जोंनो सक्सेस खलायनाय गभर्नमेन्ट दा खलायनाय ना पब्लिक दा खलायनाय आंगा सावो गभर्नमेन्ट बो जरति खलायनो खलाया गभर्नमेन्ट बो खलाय दङ सपोर्ट खलाय दङ 100% गभर्नमेन्ट मा ब्लेम खलाया तांगै हिंके और TFTI कारी रखा नजरुल कला क्षेत्र बो संगीत नाटक एकाडेमी तंग इनके निनी आजागाबो निनी ICS डिपार्टमेंट बाइके लिंक आजागाबो हल रक आक्रक ताबो गोबां गानो एक्टिविटीज दं सरि ते कायसा नेशनल स्कुल अफ ड्रामा इनके गभर्नमेन्ट तो ननो तागिर नायसि no platform ri rika nung sirnani no school arrange khlai rika जोंनो education नि बागै school ri ru जोंहा जागाबो परिबो रोंगु रोंमानि यागलो अ रोंमारि न तुयै आं आंनि लाइफ आं सामतानाय बनो आं केरियार नि बागै ओंका TFTI तो तामो हंका TFTI त्रिपुराबो तंगो आबो बेलेवा नामा सिंसा कक्सि TFTI बाक्सा साइनाया TFTI ओंखा सत्तजिरा फिल्म इन्स्टिट्यूट बाइके कोलाबोरेट खालायसना
गुवाहाटी से गरै गुवाहाटी बरंनि दङ आसामनि फिल्म इन्स्टिट्यूट दङ फिल्म इंडस्ट्री दङ ज्योति चित्रबन चीनर फिल्म इंडस्ट्री गरै हाइफानो फिल्म इन्स्टिट्यूट कायसा सत्यजित राय इन्स्टिट्यूट बाय कोलाबरेट खालायजाक आरोनि फैकाल्टी रक जागा प्रोफेसर रक थायो बर ट्रेनिं दङ आं जतन कयनानि मुसुंगो जारा फिल्म लाइन एबा के म्यूजिक लाइन जे सामंतान दंनाय रक बरक जागाव कोर्स खालायतो सोलोंतो ताइबो सोलोंतांके ताइबो जों गाहाम गाहामके प्रोडक्शन खालायनानै ताङै होनगे जों ताबुक साक जरातै जे खायतमानि 99% न जों चिनि टेलेन्ट बायसे खालायनाय दं आजागाव थियरिनि प्रब्लेम दङ टेक्निकल गोबां प्रब्लेम प्रोफेशनलिज्म आजागाव तुंनानै थांगांके नों एजुकेटेड उनानै नांनाय wherever नों सिंगार फानंदी म्यूजिशियन फान गिटारिस्ट फानंदी म्यूजिक कंपोजर फानंदी स्टूडियो नि साउंड इंजीनियर फानंदी कैमरामैन डायरेक्शन एवरीथिंग इट हैज टू बी एजुकेटेड कोर्स नि बिसिंकै सोलोंजानाय दङ हंकेले डेवलपमेंट फाइनाय न अब हायरकताय बां सानामो जमारक चीनी बिसिं जों बाहायके आबोनो तेबो एनकरेज खायनाय ओ जे अपॉर्चुनिटी तमारनो बाहाय यूटिलाइज खायनाय आबो जों सिखाय खाय आबोनि लगी तै कायसा जत तनसाय पावरफुल सपोर्ट तंना नांगो आबोंखा नायनाय व्यूअर्स ऑडियंस गरै हंकांके जों जे खायतमानि जिरो कितिंगै बुक्स आसो बुक्स हा गा जों चिनि त्रिपुरा हास्तेव एसेम्बली सोनाम जाफुरुनि सिनि गोबां मा नेता सोनामका हैबा गोबां मा मन्त्रि सोनामका एमपि सोनामका का ताबुक सोंनानै मुसुक मा खबसे खरबुसो न हिरो सोनामका खरबुसु न डाइरेक्टर सोनामका खरबुसु न म्यूजिक डाइरेक्टर सोनामका लिरिसिस्ट सोनामका लिरिक्स राइटर सोनामका स्टोरी राइटर सोनामका सोनामिया हनै आं साया ताबुक साक जे जों आसुक फानो जे उंगै दं मानि अब बे बारनो चिनि ऑडियंस रकनि क्रेडिट न आं रुनाय बरनो न रुनाय बरनि बागैनो सोंगम सुजरा फाइसा फाइ दंका हाइ फानो नरक सुंनो ताइबो कुसुक सागाति सानानि नंनि डिउटी दं आं खा खायबाबो अब गासे पाब्लिक थानि रिक्वेस्ट पाब्लिक थानि आनि रिक्वेस्ट दंनाय अलवेज न दंनाय आं साक बाय थांबो निजि अबनो न आं सायै ना जाक आनि लामा ताङै हिंगांगा आं 30 years जे काइ थांगा बाबु बरक नानो सुबाय 30 years काउवान हाय बरक सुबायके जों जागाव तंगै तंगला खामो आं बाय बाक्सा रोजाबनाय रक गोबां मा रोजाबनाय रक बरक अनलाइन नि आउट थांबाय खे आं पाब्लिक न कुसु खुलुमवान बरनि हामजाक मुमाय हंगां ताबुक साकफानो तीनोर टॉक सु खलाय दं फाइमानि अबो हाय बरन बां माना नांला खामु पब्लिक चूज खाया अब हायनो ताबुक आं अब मानजुइनो मासिसि नाय आं ता आनि गोसकांगो दंगो चिनि मनोज नि जानि नबो आं साइमानो काहाम कानो तांनि पुलानसिमि नबो आं बाय गोरजा ओंदे गोबां मा बरंनि क्वेश्चन जों कमेन्ट्स रगन नुगो मनोज no karitai kuri khaba general question ma public ni question actually abo very interesting public tangai monus no karitai kuri da hanai sa eba ka sabo sa je sai tamnai rong no monus nung borok no special hambai mar nai tangai hinke borok no follow khalai tongo nung follow khalai ja go hanai no no tei question arising ano follow khalai honai no ano tei question arising ha you are very great nung follow khalai jak tong borok bai ge hambai o jara ano mai seinai ang brai borno hambai Nara nyakte hai ba diplomatic answer mani ma hasng abon tei motomoti ade man ai chini lead actor na bo hai sinong song chini music director to song 30 years long journey hai
आंबो ट्राइसिम लुबैफायो जोंनि दा मोनोसं दालाय नो रोमान्टिक एक्टर ओंखाय अम मुभियाव हायनो सोंनो रोमान्टिक क्यारेक्टर लुबैदोंमोन तांखाय ट्रेलारनि बिसिं फै लुबैमोन बेलाय राउडी टाइप बेडएस थैबाय एकदम माने थैबाय गोरोंजाक अब हाइको नगो ता औ जे ट्रेलारनि बिसिं फै आरो लिरिक्स सुजाक कम सासलां साइजुक सा आरो लिरिक्स न फलो खालायगांगे साइन अब साइखनागेर तार बाहाय अ लं इयर्स नि बोसोर बिसिं खा जे कब्रक म्युजिक बा फिल्मनि आजागाव 99 2025 के 23 boy year nisini 99 26 nini first and first mafia আপনি পরে sini agar didi wani ang sabuni kita sini dikshawala sabuni kan khogba one of my best telefilm ani bakaisa tongai je ni belai evergreen abo tai 10 20 bosani porpuna ar chong han boy favorite tongai chini takho belai chap kreng most sensational singer sin takho Bishna Devarma bini khuber subjak tai chini da monusni actress lead khaja aro a song ni mung o khumbu bar belai khana tok ang sabnai nang actor lead actor but am to singer ngi chin da Bishna ang do sabno to are Salman Khan do sabun bo sabun ta asa ad kisar Razak kable shilong razak kable puna se razak kable shilong ne oh asik kisar khaisana tamare thokare kariga bedroom singer bike kariga kaisa traditional ni udino chin bhachi abong ka laike khakhamani ang thanga tamilo thanga ang sapung tongwi kharo bonon logi maroi kha sung kota sung year meet jepuru bo sumuyo samkhai tongo sumui music band lota ओमफ्राय आफुरुखा आंखे मानदाय खरां मिउजिकेल बदल होनो कायसा जों एकई आरो न सामगो अंखर लायनानै ओमफ्राय आबो हाय जराबाखौ जों साग माने जतनि बुसकांगो जों तंनानि ना तंनो दरकार आंखे कयनानि मुसुं आबोसे जोंसिनि मिउजिक लाइन गोबां मा फिल्म लाइन आथुगिरि कतर आथुगिरि ताबुक आजायखा आथुगिरिनि बुसकांगो जों तंनानि ना ऑडियंस इबागै सिमिया जों पर्सनली बो चिनि फाइट कांके याग बाया चिनि जारा राइटर रक बरम कांके कलम बाय फाइट खलायलायो एक्टर बरखाय एक्टर के एक्टिंग बाय फाइट खलायो एक्चुअली स्टीफेन डायरेक्शन खलाय तो डायरेक्ट बिनि स्क्रिप्ट बाय फाइट खलाय ताय खरसा ताक बिनि कम्पिटिटर्स साबं कांके आनि कलिग मा सावना बिन बुं जेखनि केनि शरत ओके अर शरत नाजा खामु शरत न नाजा याबुनि ताय किच्छा रिजन तंग गुबुन डाइरेक्टर फानुन मान खामला तां स्टीफेन न ना खाजा शरत इज द बेस्ट बो बेस्ट बोनो जों कारिमाया बिनि कक मा सावजे जेखनि फान अर स्टीफेन न नामानि आजागाव किच्छा गोबां मा ताम हुनाय गनो चिकुन मिकन वान सुगमु आजागा एड खायजा खाता आरो ताय तो फाइनाय आपकामिं रखो जों गोबां मा बबाय चिनि सामु दङ सलि दङ प्रोजेक्ट सलि दङ ओंगे बिश्वनाथनि कक सामानि आबो नों बिश्वनाथ बायनि बर' सामुखौ खामो खुम्बुबार आंगो खुम्बुबार पविस दङ किसा आबो साबाय बिन दङनि आनि जे अबं बिसिनि ना आ जे एल्बम खायजोमोन 2003 या 4 3 या 4 आबो सामुखा kita tungsin lagi seneng Bucu bede go barkha khumbuba Bishonat nai tong khakaya go barkha lyrics pokoknya sangka sorry dari Bishonat so come to the point sing mane movie bo bedroom नों आरो चेरापुन्जिआव थाङै बेडरुमाव नों
이거 사보이 바이게 디스터브 खालायगोन 어리 봐. बाहाय मेमोरिज दंलाय ओ जे मुभि खाले थाने मोस्ट मेमोरेबल आ मोमेन्ट बाहाय ताबे नबो त सिरिन प्रड्युसर भाइके सही टंका खाना अत्तिर obviously खाने 때 많아 나고 그 상황도 해도 봐 디셈버나 디셈버로 노벰버 sorry 그러니까 좀 허는 꼭 살이야 풍 아치 지금 모닝 꼭 살아지는 그 상황도 그 돈으로 무슨 얘도 봐 아수로 그 강담 khai borok mana basen sekan ngachuro ko katam kai ani khub go tini o title song SSS chini khogir sabo yang kai sini director streamer biak tanang zamani ani engko tamam borok pongo basar uinai fresh khai uinai shooting talang ani o ani tomar ko por kanu jule jalayo engko out bisi tang mai hor thupru ngai korlai mani ba bo ke sawa am bisi koro आगे सावो स्टेपन करो के प्रोड्यूसर सावो चिनी हिरोइन करो कौ माय माने बेलाइजाक के आं बुनि कखनो खानाया के नरंनि आबोनो जाजमेन्ट खालायनान बागै खरकसा बरक बमास मा थुलियाना आं नबो थुलिया माने कारण आ करमानि न साना नांनाय बो थुजाक नों बो थुजाक गले भाइकेले साइमा का साबो भाइ साबो न कर तत आकतर कासे कक दङ जों तताय 8 दिन तमुखना ना इनका म हरता थुया दंखा बताय हरता बथुया दंखा 안다 हरतानि कक याबले जरा थुजाक यार को आम त हरतानि कक याबले 이거 저러 뭐 때문에 이게 너티는 봐서 봐서냐 핸드폰 프레스 괜찮다 가 저러 거 뭐라고 너희 봐서야 그러니까 보니 비럽도 말 एकदम खर्नु yang 그래 때 खर्च सौ को दोसबेले 그 사자 안 थुरिया साव करने नांगो मोबाइल लेकर खाएगा एक्चुअली सेवी का करो ये अब yang 너무 समझे करना है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना रियली behind the scene कायसा मूवी सनामानि थांखांके बुसक आजागाव कलम दै मा खिखला ओरे बाप वान सुन हाजों गान 얘기니 नायनानि बेलायनो लाइथां ना माने 2 hours 2 घन्टा पाइ थांगो आं मा ताबो बुमुइतु तंगो बुखा फिल्म खालायखौ आफ्रो 25 days studio work and work मा खालायका 20 hours every day daily 24 घन्टा सरत बाय आं खरंनि स्टुडियो बिसं हाबै ब बिनि कम्पिउटार सेटआप भिडियो सेटआप पुरा आनि स्टुडियो बिसं तबै फायै आंखे यां अडियो आबो आसोखो सामुं खालायसेनि खालायफानसो सामुं पाइरि माया आं कायसा मुभि न जे मानसाक जों साइटबो पारफेक्ट खालाय थांनानि ता के एक्चुअली चिनर गोबां मा प्रब्लेम जों फाइमानि आबोनो आं दा रियलाइज खालायबा कायसा सिनेमा सनामना थांथानि बिनि जे डिपार्टमेन्ट दंमानि all department sufficient आंनो सुयो आंनो नायनाय आंनो डाइरेक्शन खालायनाय आंनो ट्राइपड तैनाय केमेराबो आंनो नायसिनाय ओके यां एक्टर रंनो बरनबो टाइम टू टाइम जों जे टाइमाव शूटिं खालायनानै नांगौ आ टाइमाव शूटिं गो नों फाया कांके टाइम लायै थाङो आरोबो हेडेक थाङो वर्कलोड बागै फोकस खायमें थाङो कांके आबो हाय हेडेक नों आबो अरनायदि गोबां मा डाइरेक्टर दङ त्रिपुराबो एसिस्टेंट डाइरेक्टर आं आसक म्यूजिक मा खालायका आनि एसिस्टेंट माया साबनो एसिस्टेंट म्यूजिशियन नो प्रॉब्लम मान थाङो आनो एसिस्ट खालायनि खरखौ साबजोबो गानो एसिस्ट खालायनि आं नारगो माया आनो एसिस्ट खालायनि बना आं खक्सा खमनि मारो नायबिलाय दा आ बाजेट बो इंया ओंका नैनि 5 लाख 3 लाख रकसे टारगेट रक नालाय 3 लाख बाजेट बाय नों मुभि खालायनानि आबो नों नुगनानि मुसुंगो बलिउड हाय तामिल हाय आबो भाइकें नायबा जों जे खालाय तंमानि अब एक्चुअली अब अमाउन्ट बा पेमेन्ट या अब नो बजेट त जगब अब कुनु पेमेन्ट यो जों जे पेमेन्ट नामा अब पेमेन्ट याले पेमेन्ट हंगांका त अब बुखुकोसो हिलिगु अकगरक साना जों साबनले फोर्स खालायनाय
chini film ni market bo tabuk kiri film nailainya ni train tabuk phano sung tui maya abo kisa ang aro kha tai kisa kok kata la jai phiu kha sung to film naikha film hall o thangi naikha sin producer bo naikhana hall rok nu khana aro jotono hall nu khang kha kha nu hall cinema nu goi kha i Tripura ni tak recently je multiplex phaimani abon sranga jaga o Ruposi hall tongmani agibo yes agini analog projector bai tabu khai digital yata চিত্রকথা তংমানি রূপছায়া তংমানি সূর্যগর তংমানি ওকে রূপসী ও চারটা হল তংমানি গে তাই গোবাং মা উনকো আমসয় গোবাং মা টাউন ন ত্রিপুরানি তং হল তংবাই তং হোয়াইট হোয়াইট তং গা হল র বে বাক ক্লোজং থাंबाय কস করিগা হল आ हल र तुमुन जों ताबुक फानो तंग खांखे कक बरक तके खलाय खांखे बुइबाक साबासा सागरि रकसे खलायनाय याकारि बाय थां कारण फिल्म प्रोडक्शन खलायै बिनि जे आर्न खलायमानो बा रेवेन्यू कलेक्शन खलायमानो गवर्नमेंट बो ह्यूज रेवेन्यू कलेक्शन खलायमानो आबो कारण नायदिनो आं साइमा जरातै इंडिया बो जतन साइड टैक्स गोबां कांके कायसा कांके फरेन लिगारो ते कायसा के एंटारटेनमेंट ओ दुइटा আছে टैक्स जतन साइड गोबां যদি 10 টাকা টিকিট থাকে আরো ওয়ান সুক দিন কমসে কম 60 টাকা ন ট্যাক্স আবো হাইরক তাইপো ইনকে जों बुसकांग्रबो चिनि अबनो नाहारमुं तबतंगो जों अ ट्रिपल एस जे जों जे माने ताक अ ताबो 15 सेप्टेम्बर रिलीज नाइ लोकेशन के चिनि मुक्तधारा बीएम चमुनिबो अंके टाइम तंगनाय सारिकनि 3टा निसिमि 6टा जरा फर्स्ट शो प्रीमियर शो सेकेंड शो हंकांके 6टा निसिमि 9टा जरा 2 days नाइ about just 15 and 16 और का 15 and 16 दो अंके तै कैसा आबो जों ताबो अनाउंसमेंट very important आबो के जों अ फिल्म नो टारगेट खलायजाक जों कैसा फिल्म मार्केटिंग कमिटी बसनामका अबनो खा खायो आं अबो पुइला नंगना फिल्म मार्केटिंग कंपनी अ कंपनी बा एबा कमिटी नि बोर्ड ऑफ चेयरमैन आं न ओंके जों त्रिपुराबो जे मानसा जों जत आम सायनो जों अ फिल्म नो जों जार्नि खलायनाय ताकलाय जों कमिटी सनामजाक त्रिपुरा हासनि गोरों थायो अ फिल्म नो जों फुनुकनाय जों जार्नि खलायनाय जों अबकचिनि कमिटी नि टारगेट ता ताबुक अ जे ताबुक 15 तारिख नि सिमि न चिनि जार्नि स्टार्ट होनाय जों चिनि चाइतंमुं अबनो गोबां मा आम चयनो त्रिपुराबो कबरक फिल्म नुगिया नायना मुसुं जागनाय गोबां मा बरक दं चिन अर टोटल कबरक सानाय पपुलेशन सराय सराय कबरक सिमिनो सानाय तत ततय माने किसाव डेट साकलाय रगादे 21 के एसराय 21 ना आबो जों सानाय आबो सानाय चिनि टोटल पपुलेशन कबरक सानाय नियर अबाउट 9 to 10 lakhs दं माने कबरक स्पीकिंग पीपल दो मलसम तलसम रक आपतिरक बादे ससै कबरक सिमिनो कबरक सानायो जों ताम दं आबा गिसा खना सासिनो सराय सराय ताम देबरमा दंगो त्रिपुरा दंगो ओंके आबन परे दं जमातिया रियां दंगो ओंके निनि दंगो कलय आबन परे दंगो रुपिनी आबन परे दंगो निनि अंको उचय आबन परे दंगो मुरासिं आबन परे नुवातिया ओंके अर 9टा दफा दं ओंको 9टा दफा तो त्रिपुरा गोरोङै गोबां मा जागा पिसार जाब दं आयं अप टु धर्मनगर चुराइबारिनि आयं नारबो दं पाथारकान्दी लुवार पुवा पाथारकान्दी बाजाराव आं विजिट खालायजाक गोबां टुर खालायजाक ओंके प्लास निनि आयं मिजोराम दं मिजोराम आयं लायै मामि डिस्ट्रिक्ट दामपारें पुइरखनि जागा दं
aro ang thangja gabono kari yang Bangladesh bo tongphiuka nini Khagrachari tongo kobong jaga tongo abo no khop kangka sing 15 lakh rokle audience tongo chini 15 lakh audience no sing tabuk sak chini producer rok eba sing film industry jara samung tangnai rok kebo wan sungnai to da tong o 15 lakh borok no sing cinema phunuk lainai bhaike phunuk lainai big screen no obos ke 15 lakh ni bisingo 15 lakh ki cinema na naino ba naya bura tongnai buri chik tongnai serai khonai tongnai apsa kelei tongnai beba khobui 15 lakh eunya hempano sing 50,000 borok nole phunugui man na bula film to 50,000 borok no film phunungani bhaike phunuknai Ruposi holo bhai 50,000 borok cinema naina is it possible ya abo ni bagai sing committee triple S ni bising tikhe taklaichi ni committee target nakha triple S film no sing jotto ni tikar tolat langai cinema show khainai naithung gobangma bura borisik tongo okra sakara borok tongo borok agulio phaimaya borok holo thangui nai maniya gobangma hol tongkhan obagui sing Tripura ni jotto amsayo no sing sing cinema no tui jeng journey khlainai chini total tabuk sing 1 tarik jora chini show already booking thangka angke dini khumulungo tongo 28 29 abo kisa details of the service kang no ni jibu premier ni bagai sing chini tabuk je first chini show release je tangmani abo hungkang ke release nai screening abo 15 tarik September mas ni ko khana soni no phai tong 15 tarik abo ke mukto dharabo tai 15 tai 16 ke 21 tarik o sing thang painai Esrai community hall je tongmani abo ni yagolong kangke 28 29 abo kangke nuai khumulungo gabon ni yagolong kangke 30 tarik tai 1 tarik Oktober ni 1 tarik ab 30 1 abo kangke sing Lepunga community hall ke abo ni yagulo no sing tai kumuni amsoyo target najak sing list khlajak tokaut hall booking choli tongo sing kebono o khepo norok kebo bukha thinya naingya triple S no norok ni tuikar tolawo sing tubui norok buskang tubu phuno abo sini mission phadi kichini jaro pain bai thangi tong khaba ang pai thangni koimong nak nai chini film ni main actor da monus nang pai thang kok satai o film no tei tam kok kacharna musung tai buskang ni dino bahai project katal phai thang abo lokrong ke sai khana ang lukung asung koine bu tungo kam nong ni bagai senam jama ba maro sumo sakol khai kai sing actually zero sido ka on bagai ang koine bu tungo sumo sakol khai di norok se sumo nai jasai khene tam sali asu kor no 15 bai 16 o releasing thangi tongo mukdaro please norok napi stage sumo subo jakai Okay, next project khai dongo abo surprise tone dikha suspense hambai okay belai hambai tini SSS triple S saikoba saslang saijung sak ni joto team members sogno faimani bagai joto na hambai maru ini o chini khorang bai loi jak o exclusive talk show faiman bagai ngai jeng khana mangkhana chini director actor, music director, producer, tai comedian botongo. Buskangni 15th and 16th September all SSS movie release tai funokjana thangi tongo Muktadhara hall obongka Agartala kai buskangni sala bahaino gorni buru premiere show ba movie o film funokjana thangi tong abo saklai rekha sing abo khnai mangka yo faidi sing jotono as a diprasa as a audience jotono palbaksa ke o chini diprasa bai snamjak chini kok borok tokena sun joto na nailainen bagai sing thanglaine tai om hakeno joto kok borok film tomorong no sing haken support kai thanglaine aba keno ang joto no khulungka tai hambai
Yoma Katodi, Burkina Faso, Dever Samani Ungar Goya. Nengani poja no hona go shikhe. Ang duri borok ba. Oko go shikhe. Hey, Neda. Ayo dai, orang log ni. Tu ye, main kau sultan ni ni. Kamu puri jamsla. Ang jes naman awas kanya na lagi. Awas kau, ani kau kekau. Ang sakna play. Neng rang di bagi wan nanya. Ang tu rang basi sama kanya ke. Hey. Rang bagi yang lepas dia beri ternokan. Taman bagai. Apa ni dah? Ai nung tan bawa dah. Hey, Dara, kamu boleh. Di kena sih. Ayo kolak. Bono mai ke pitang sini tahu. Kubunya ano logi ribain le. Nai chongno da narak ba kya ekdom khapi jongnai. Ang bono mai ke titanai. Oh hello, nano boy angel ti basi nungui to. Ni makhang da nai ni kha. Hai ni no bata mong khasa. Aja mo, bilba. Sama sebata. Oh bulai to lagi nong sama seba. Jepur manja go bono nai ni ena. Boasa attitude puno. Akon celale budi be cara nai tho. Ha? Hai ngai dong nai samro. Iya ko, Dara. Neng ya ko. Kenapa? Ang kerja burungnya sama kanya robo. Ang rumahnya jadi sakit pulang naik bekerja. Jangan kah nanaisi. Jangan punya renaya. Ang kah metai ni sama. Ang silam sungguh. Asalan kamu ni bagai. Kami kesana seberat depan. Borno shoot kena sekarang, anu shoot kena. Hai kena Borno putri manglag. Yoma Katodi, Burkina Faso, Dever Samani Ungar Goya.